Porter 2 алам деп кыялданып жатасызбы? Анда биздин каналды көрүңүз. ТЖР каналы сиздерге кызмат көргөзөт. Ассаламу алейкум, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн күнгө карай жекшемби 2024-жыл. Жалпыңыздар менен биргеликте Ош Шапалак базарындабыз. Азыр сиздерге Porter 2лердин баасын айтып берели. Бүгүн 26 май. Жекшемби күнгө карата чыгарылыш. Мына ак түстөгү Porter 2лерди караңыздарчы. Hyundai Porter 2. 2020-жылкы Porter'дан баштайлы. Типтрониктер, телефон номерлери жазылып турат бул жакта. Байланыша бересиздер. Мен болсо баасын сурап берейин. Поштон көлөктүү жүктөөчү жайын машина деңгээлде. Электропакет, мультируль. Салам алейкум. Кандайсыз? Соор өзүңүз? Жакшы, рахмат. Алдыңкы орундуктар жылытуучу жана ошондой эле күзгү. Рульда дагы жылытуу системасы бар. Спальни бар экен. Пробеги канча экен ага? Жаңызыңызчы? Канча чакырым жүргөн экен? 119.500. 119.513 экен. Баасы канча болот эми ага? Баасы 1.300.000 деп атабыз. Канчага кылып бересиз? Кабы бар. 1.300.000 деп аттыр агабыз. Типтроникте. Көрдүңүздөрбү? Карап көрүңүздөр 2020. Жакшы байланышасыздар деген ойдобуз. 133 CR-дени көрөлү. Механикалуу 2005 деген 2020-жылкы. Коштон көлөкчү жүктөөчү жайын машина деңгээлде. Ички салонуна кадам таштайлы. Бисмилла деп. Ассаламу алейкум. Амансызбы? Соңуңуз жакшыбы? Жакшы. Алдында жылытуу системалар бар. Мындан сырткары монитор да бар экен. Анан бирок спальни жок. Кошумчалап айтып коёюн. Борт узураак бага же ошол эле экен, э? Ошону бергиле. Акчасы канча болуп калат ага? 1.300.000бы? А колго тийишчи? Kolga değişili el bilette baza. Мен баштап берейин ондо миллиондон баштайлы ага кең. Колду кармап коелу. Миллион аба. Кем колду кармап? Миллион. Бересизби де? Ардактуу көрүүчүлөр 1.300.000 дейт. Бере турган баганы сиздер берет экенсиздер. Сүйлөшүңүздөр дагы, телефон номерлерине чалып байланышыңыздар. Kaç kanal? ТЖР канал ага. Базарыңыздарды берсин, э? Көрдүңүздөрбү? Ушинтип багыла бериңиздер келип эле. Porter 2лерди. Сенемби? Канча? 2020 миллион 250 миң экен. 2020-га 21 9-ай. 9-айда төрөлгөнбү? 9-айда төрөлгөн. Дата эмес. Оо. Сен роддомдо төрөткөн эле айттың го. Спальни бар. Караңыздарчы. Задний камера, обдув сиденье сен. Акчасы канча болот деди? 1.250 миң. 1.250.000бы? Өзү декан. 1.250.000 көрдүңүздөр. Абалы жакса байланышасыздар. Аягында сонун экен. Монитор бар. Анда мына жылытуу системалар. Мына рульдук, бул күзгүнүкү. А бул орундуктардыкы, мына салкындатуучу. Спальни бар. Мына су жакка жүктөр салып коесуздар. Анан мине бересиздер, автомат коробка. Бул жакта атайын башкарылуучу кол менен мультируль. Азыр жүргөндөн кийин кадимгидей эле булда гидравлика иштейт. Аягына идеально, сонун, жумшак болуп калат. Жип десе болот, Porter 2. Сиздерге сунуштайбыз, алыңыздар, байланышыңыздар. Ийгилик базарыңыз болсун. Эки миң 18-жылкы чыгарылган Porter 2-ни көрөлү. Сизден бага? Үстүгө чыгарайын деп атасыздарбы? Ички салон көргөзүп жаткан учурум. Абалы комплектчилар бардыгы бар экен. Акчасы канча болот ага? 1.150.000 экен. Кеми бар дейт. Сүйлөшүңүздөр. 126 CR-дени көргөзүп коюн. 2012. Акчасы канча экен? Эси ким мунун? Сизби? Жанатан бери айтам чыкпайсыз го? Yok 950 diyoruz. 950 деп аташпай. 144.460 экен. Чакырым жүргөнү. Пробег.
спальный бар екен. Алдын орындықтары, жылыту системалары бар екен. Аға, ол растение бар ма? Алдыңқыларға же алдырыш керек? Yok alış gibi bu. Растение жоға? Шуда? O şimdi karayeski giyiyor bu. Қанша уақыт болды келгенде? Usucu böyle mi var? А? Жақын әлі келді. 126 сиярдыны көріңіздер. Bir қатар шулақ ауызының арқасынан жүрелші. Портерекілерді көріңіз өтіршпейді. Қайсын көрелді дағы? Шыны ба? Yine yani o 126 сиярды. Бұның ақшасы қанша? Алдыңғы тонировкаларына растение жоқ, ескертіп қойлы. 230 мың пробег екен бұл. Olaga 950 dedi mi sizin? Ой, ақшасы қанша маған? Ben 950. 950 мың дейді. Қараңыздаршы. Kia Bongo'ны көрбейлі бе? Bongo қанша болады тұр аға? 2020 жылғы автомат коробка Kia Bongo. Дубль кабина. 4 тешікту. Қоштан көлікту, жүксікті өтшілер машина деңгелді. Артқы орындықтарын тарта кетелі. Бұл жаққа жүксікті қойып тұр. Әлеме. Бұл жақта салон көрелі, мультируль. Үзгілерді жылыту системалар бар. Жылдыручу, алдыңғы орындықтар жылытады. 1 100 000 екен, а? Айтылған сумасынан кем бар екен. Идеальный форматта. Жақса байланышасыздар. Мен болса, мынау мен жинтықтап көрейін. Жақсы шуналарды тартып шығарған TJL каналы. Ассаламу алейкум. 0990 00 08 13 номеріне жарнама өріңіздер. Біз үй чек, жана шунайлы бүт бардығын жарнама қылабыз. Бізге қатталып, чектерді, құналарды, мал жандықтарын бүт бардығын жарнама қылсаңыздар болды. TJL каналымен біргелікте болыңыздар.